Matanfatu se whapoponga o Telefone Radio Samoa. O sainia Donald Trump se polo inga sui ai le tau o loa, pa mai ia o le a wha malusi ai isi atunu e peo Australia, ia te tongi tupe wha o popoina ia wha ititi ai tupe te tongi e tangata Amerika. Wa ta wiri po te 9 News i le so le sainia Trump o le polo inga, wa tu ina i le tolu sa furu wasa mo i rātou e ngao sia fuala au mo tong fitinga, ia wha ititi le tau o fuala au whatawina i Amerika. Lea la polo inga o wala awai le matanga rengo le soifua maloloina a Amerika le efa au lulu ia Robert F. Kennedy ia whaturanga nisi tau fōu mo wala au mo tong fitinga i le masina o rumana nei. A whai ai le iei se madia ngai taunu iai o na toenga lua leo Kennedy le whaturanga ino seisi tū la whono fōu e i titi ei le te tongi mo tangata Amerika mo wala au ma waila au mo tong fitinga. Ta ua Trump o lona winga o le atutusa le tau o te tongi e Amerika ma le tau o lo te tongi e tangata i Europa. Pa mai Trump o le tau o le whangu whala au o le kanesa o le susu e te tongi e tangata Amerika se fulu ono afe mo le whangu e tasi. Pei tai mai le nofuanga e ngao si ai le whala au e na o le tasi vai ono o le tau o te tongi pei ona iai au stadia. Pei tai lai lano le polo inga o saini nei e te tau wai ono te tongi fo i Amerika na o le tasi vai ono o le tau o le whangu whala au. Mai saina ma Amerika fo iwa maariria saina ma Amerika le ato e whaia se swinga i tariffs i lunga o ala o loa mo le isi iwa sfulu waso e peona whaelo mai se pepa o whamatalanga whai whaatasi a tunu e lua. Wa whaia mai lea whaalinga i le mai o whiutana inga e tele sa whaia i le whaiunga le vaiaso ma whetuna inga tau whatawa inga na whaia i Geneva a sui o malo e lua ma ua la tau whai mata i tu waile tā ua o le whaatuma wina pēo mafutanga umi ma tūlanga le lei e iai mole tamau a inga e meise we whatawa inga. Una su se furu whala o me le ua whaatulanga e wha malu ai le whetuna inga wa mariri ai o le a whaititia leo whai o tupe tutongi wha o popopo o tariffs i lunga o ala o loa mo le iwa se furu waso. Luna winga lao le a whaititia ai mo se teimi le tu mau, tariffs i lunga o loa saina, mai le se lau fasu 5% sa iai i le toru 10%. Le a whaititia fo i le visa saina i lunga o loa a Amerika, mai le se lau 5% i le na o le se 10%. O mai tawina fo i swinga le reifi whatawa inga maketi pa wa malo, e meise i maketi ale atu a sia. Ma Japani e to tolu tangata, saina ua pueina i Japani na ua maua paa i tonu o ato pau. Ua pueina i leo leo mai se motu mo tā whaonga i Japani, tangata saina i e to tolu na ua maua i eile whaita wafe o paa o hermit crabs, wana nā i tonu o ato pau. Whai mai o i lātou i e luasful wha, luasful wono ma le luasful fitu tau sanga le mātutua, na maua i e iuta i o paa o lo ola, ma o le moto o Amami e lata i Okinawa na mawai. Wha matala e leo leo le CNN, o se tangata whai ngā ruenga i se whalitani mālo i lunga le motu lea, na i alongo ina leo leo na ua masaromia ngā yoinga i lātou ia i lunga le motu. Whai mai na langona le lei atu le pa o mai o te tonu o ato pau, mai na ua tatala e leo leo, na mawai leo uta o paa ola ia i te tonu o ato pau e ono. Mōria i loe leo leo na o le tango fia o paa e au noma se whatangana, ma lo wha wau nei le suenga. O whai lo fo i tu ai ngā paa ia e whai longa o mata anga i Japani o na o lo lātou tā ua wha leanga nuu, ma le wha scientisi foi, ma e pui pui ai lalo tū la whono i Japani. O le nofuanga na maua iei le toru rea, o se nofuanga ta tele mo tūlisi e tele la au ma mea ola iai. Pasifika le atu Solomona wali iputele le te ofa wa malo New Zealand le so, le tua ia o le ofisa le malo saina le atu Solomona, o na uafita ua ina lo lato wha malo sia o se minista fau le atu moto le Pasifika, ia anga i ese mai ma se kulupu wha wa malo. Wha ilua le minista o lo o awhia o Daniel Wani Aroa, wa ia anga i ese nei ma le Inter-Parliamentary Alliance, ma wali iputele o iese wha mtalanga mautua le ofisa o saina i lea mta upu, pe ita isa lato whaamtalanga wa tuinane, ta ua i le whaavaya i atua inga wa whaia whaasanga ia i lato. Ta ua li pote le APC, le fia saina i le tō whinga leo le minsta fau, i le whaalapu putonga lea, e pei ona ta ua, ia ma whaaleo aile le fia o isi foi whaalapu putonga pe le Transparency Solomon Islands, whaamaru se aile tau fia o lea ia o lea ofisa o saina, i ma ta upu whaapolokiki whaalo toi whale a lea tu Solomona.
Ma le taramuli New Zealand, wa una ia se tasi mai le unanga tau le soifua maloloina tangata uma, ia whaia tui pui pui na ia whaatuma wina ile saunga le mui a inga tui pui pui o le misela. Ulo ia se lapta inga mo le misela ina wa wha mawina se tasi wa afiai au kirani ile wha ai unga o le vaiaso. Wa tu ina se lapta inga lea mai le unanga le soifua maloloina lau tele, ta ua i le tangata whainga ruenga i se waa lea na afia le misela. Na sauno ai Dr. Api tale maitonga o tangata i community e le Pasifika o lo matua i au pito whaingo o fia na afia o no le mawalalo le numero i lato o whaia tui pui pui o le misela. Whailua le fōma i a tau fia le pepese o le misela e te tau no o le iwa su 5% o le whaitau au whai o tangata e whaia tui pui pui. O i lato fo i wa afia e te tau na whaanofo e sea ma awa le awa yatu i ngā luenga whaapea foi maa o onga. I o tala nana radio Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā ruenga o whenga ia. Tasi limo i watu. Au kilani, pamuru mole wha o ngā tatau le suawai, ua whai ti tia ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malusi tele le alua le vai I le tātou a ai. Pamuru mole whe sosori mai e alai le whai ti tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Pamuru mole whe sosori mai e alai le whai ti tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, pa whitai mo lo lango mai. Morisi wha amtalanga tanga yane I le watercare.co.nz. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Loi Moa, Omega Ka, Tabale Taumofie, Omega Ka, Fili Mai Loile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile, Omega Ka. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I le vai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I le vai. Samoa o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Ja, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia baita foi o lau sila mai moa I le nei a fiafi o le aso lua.
O le aso sfulma le tolu le lei o le masina o me lua fe lua sfulma le lima. Pa manatu pe ia te oe le aso ma le taimi o le o se fulu minute o te eleitu lae fa i le aso lua i au ki lani i New Zealand. Fa me moe o lo manuia oe, ai bai se fo i le alausu o le atunu ina ua ngā e le oso mai o le lae le tai au. Ia ma alausu le atunu ui ono tiute mo na Faiva masani. Ta maiti le aonga, le tauwhangu pō, le matua moe pō, ia awa le whanau moa o onga i le so, ia ma le tō tele, ia wā ngā i lo fo i ngā luenga e peo tofi ai, ia ma le si o lau ki e pasi, ma lau ki e train, ma lau ka whau. La ai alu kuso le round, longa lua linga i le pasi le alu le taulanga ma le sau. Ia la ki ia whaatalitali le teimi e mana vai ngā ruenga. Tau nuu whaata si am le au whai ngā ruenga le whale. Whaatalofa ia te oe, ia ma whaafitai atu fo i ngā ruenga le lei o lo whaatino le nei aso. Ia o wa toi o seanga masalo po se awhai tūla po le i tūla. Ia o na whapena fo i lea. Ia o na koloki le card, sign off, pe sign out. Ia ma anga i lo fo i ale o lau lava ta vale ia la dai ki akul ka vale list ngata o le pasi ia fa pe foi po le po e na foi o le train taimi tonu le nei o le pisi o lungo le ala tele ia ma o fe o mia i foi le tele o ta vale e loa se en route fo le te tamia tu ai tua ia o le na ne foi o ma sangi kam ia ku na e te loi le pisi tele ai fa manatu pe oi ia te o aveta baleanga ia tu no fanga ia tum ai ia onga slow down ia ole fautuanga le na ia te oi o mana fa tulanga ia le sao fa tulanga ina le awala tato susta ia ma tato ai fo ina fa nau ia mai la to fo o ngā lulu i lungo le ala tele, la e o tuao i eia me o leina o cones fo i e mupe sama fo. Ia, ma iei ma le whaeilo fo le lua se fulu kilomita i le i tū la. Ia, e nista ngata lo ngā lue i lungo le ala tele. Ia, e toi fia fo i o lato ainga ma le saunga le mu. Ai i ista ngata. E le toi fo i o wafo, i le ilmur ka vale mimi ka fo i le. E wha tu slow down, a la alua lima se fulu, po le ono se fulu. La vea tu ai se te ngata whai ngā ruenga, o le to o lua o se tina, o le tama, o se tama ma se teine. Po se grandfather foi, le ala le o le lato ainga ma le saunga le mua, la whaatalitali mai e te ngata. Whai mea uma ma le mawhau whau foi, e le te ngata. Care and due diligence for others on the road or wherever you may be. E leo se au wala le tō ainga, o le au wala ale malo. Mo te ngata lau tele, ala vea se moile po se pusi, po se pako ya oe, kaunga loka oe. Because it is a public road. And everything, including animals, are part of the public. And then I told the man le tulafono. Ya e wako e wange le pako. Fo le fafinge me le solo kama i pako. Kure le ka vale. O la kolosi me o le lungo la wala tele. Na sa auto fa fonga mai fo ia. O a fia tu le matalonga ma le li satini. Le fionga ya tu manu vao. Siki asu. E roko e pe ala vele pako ia oi. Ia po se te fau po le ala se me o le kolosi lungo le mele na. I lungo le wala. It is for public road for everyone, and the safety has to be adhered to. Tauna matai tuila le saunga le mo tangata uma fa pena foi ma me ola ma me o manu fetolofi po ala si va ngai la me menga me sumbu me ai malo nga lue fa malo le tauatai. Ma lo le pale, ma lo fo le ono sai ma le lava papale. I le lei aso i tūte ma Faiva alo filima o lo o tau ngā pāti ai. On sai,
Ya o tu la lata i le teimi o le manava o ngā luenga. Ma ngā Gagaifo ai o tau Faiva mamalu le nei aso. O Faiva le ngā tau whale, o Faiva le vātea tea. Ia po Faiva fo i le tō sivi, ia ma tuavao. Wha malo atu. Whatalo whatu le a tau o Severe se yuli le urua i le nei. Al Harrington tūmanu vau la vea. Tātou mafuta ma oe. I le whapoponga le tātou po le kalame. I le nei aso lua. Ole ngā Gagaifo o Faiva. Ia, whamalo ia tūtou. O whea lawa i whaiai o au ki whinga malau ngā ruenga. Ia, e watu le ngā whamalo, ia whapena fo i leu sustai tu la whano. Safety, i to tonu o le si o manga o le ngā ruenga. Ua umana tu umata manga ia tu la whano, e le ngāte na pui pui ai oe. Ai pui pui ai fo i ia le whalewhai ngā ruenga. O tangata e ona ia le whalewhai ngā ruenga. Ma isi fo i tangata. Whatasi ai ma a seta a le whalewhai ngā ruenga. Nena le iona whaimea nao o tu la whono. Safety policies within the working environment, not only to protect yourselves, but also to protect the assets of the company. Ai le o le kā o le wha po le lima. Au e ngofa pipi i vaeo, se mea whainga ruenga, se mea tō tino, se a seta le company. Ia malua sa vari a koi, whawha ma whaoso i lau ka vale. Ia. Mea kau ngoi sori. Vai whale, wale i cameras i nā. E mau te ai oi. Ia na mai mauleo lau ngā ruenga Wa lua se fulu tau sanga o e tau tua le nanga ruenga. Whatalo whaile wā nofo, le tā whatolu o lo le tātou wāwha whinga iai Samoa, tūlanga whalupe, ia e mai se fo i o pa ia mamalu whaa, le malo po ia fo i mamalu whaa le anganu, ia a ia mawalunga se vi inga le tua, e momoli e ana au auna, i whata whaitau lia, i whata a tāpuai i tāwhai fio le lolorangi. Manoa tu i leo whinga luenga tofi ia ono ole. Tuli vai fo i le tua, ia wāse mlui o Samoa i le ngate i le atunu o le te no fuai. Ia ai whapenai so se atunu o le lolorangi. Ola ua papa ao manopia iai i lo tātou atunu pele o Samoa. I lana whainga malanga, migration, immigrants, and also the Pacific and Samoan diaspora around the globe. O meo whemalanga inga, ma whasia sia inga, ia ma le tūlanga uanga i Samoa sa ili manuia ia tunu ui whafo. Ia ma watu whatu ai o lato ainga, ma tina e ma ngālulu e ai, ia ma whapena fui o na whatino ai lava, ia le tautua o le aitau malele, i le alofa i o tātou ainga o lo whaamuri mai i lau whanua me ele o le atunu pele i Samoa. Pata alo whaapito i atu tau, tamam tina mātua o le atunu, tua āsina. Whaamui moe sa manuia lo waso. Ta iei fo inisi sa asiasi mai o tau ainga ma whanau. Ia, whapena fo i ona le leile wa ingo oe, sa ingu le lei au whala au, sa whaile toast ma le iputi o le saimingi o me umana e ngafa mai lantou o lo o whaatino ina lea tiute tā ua i to tonu o le loto i whale. Those that deal with domestic duties within our own family and environment vicinity. Iwa, tā ua le nā o le ngāruenga lo whaia fōi e o tātou uso matua whawhine o le unofu whale. E wa ai ia le tamama le tina, ia ma wa ai a fo i ma le whanau. Ia ai tua mai i ai le au whai ngā luenga, ma le lātou whaatua tuanga ma le wha moe o le a māneia se ngā se senga, le whaatali atua i le au whai ngā luenga. Ianga le me māngai o le sau le whale ai mangongi aku le kuka le tina, mai lātou lo whaia lea, lea Faiva i tonu o tātou loto i whane. Ia, le māngai o le tanu mai o le lei, o le tāpenanga, o le awhiawhi. Ia, le nā. Whatalofa fo i tamamtina mātua le ngata mauta malawa, ai whapena fo i whale o tangata mātua, whapena fo i mauta ngā sengase,
Ia, whatalo whatu le ia tau sa ve ia tau e male wha mo lo manuia oe. Ia mai ai fo i tanga tolo o atu e asisi atu. Ia maua le avanoa tau te tala talai. Whai tau tala ma wha manatu fo i mea sa tutupu i Samoa i le tuputupu ae. O le i tu ua lau whanua me ele o le atunu pele. Ia malanga mai i atunu i fafo. Patalo whapitoa lava moni isi o lo o asia i tātou le neiva i teimi o le tausanga a o mai fo i ma le tau malulu. Ia, malanga mai fo i o lo ase singa. Sa ili ili matangi ina ia maula sui fua malolo ina. Nisi fo i wanga i mai. Ia, ona o le fia mafuta mai. Fatasi mai i peau wha mawai o sauninga wha le ainga ma toe sauninga. O se tasi sa pele le loto ma le ngaka. Ia ai ua wha manawa i le tua na ngā luenga. Ia ma o le pule whaito tasi le nā le tua. A wā po a lava ia lava singa o le soifuanga nei ma fuafuanga alualu ma maola ale tangata. Ua na o ni fuafuanga o se foe whae i le tau. A o le atua malona fina ngalo. E whaia ia i tātou o le pule whaito tasi. E le ai se tasi e tū ma te te iai. Tātou te talia i so se taimi. Awa o le Faiva le nā o le atua nā te au mai. O ia foi nā te toe wha foi atu le tangata. Ma wha ma nawa na ngā ruenga. Ile lalolangi nei ma le soifuanga nei. Ia, whatalofala ia te oi i lo lato i le taiba, le lato i le ea, le lato i ala. Ia, ma lolo malanga manuia. Wha moe, ia, o le amaua se whilo inga. Fia mautou a inga. Ia, mai se fo i e ui lava ina ua whilo ai. I le lau fonga pa uma le loi mata malingi. Ia, a o le atua lava. O le pule sili ese, bona Faiva mamaluna. Ia, o le olo le tangata. Nā, tātou te mālamalama e fōi. I le ata o le whaalutanga wa umana whaatatia i le tātou matai i le langi. Le ua mai ona osi le taulanga tā ua na whaia e le li i whaola o Yesu Keriso i lunga o le sātau. I ola ia le i fōi lalo le pongaki o le sākaulu o ngale pe a whaiua. Pea whai o le mawhai alko la vale. Ia le la. Whatalo whafo i lai o tātou uso matua whawhine o whai a onga o leo leo. Ia wapena fo i lātou o lo o whawhonga mai i lungo le ala tele. O lo ngawha ma le vaenga o le au ave tabali. O le ave taxi, o le ave Uber. O le ave loli, o le ave train. O le ave valili, wa o le au ave kiliva. I mantua le leile tā wata le o tau ia whailinga wengalina as a full-time job as a driver. Remember how important you are to others that live so many miles away. Why? It's because the dependency on the load of the truck that you operate, they will wait so that they don't get hungry. You know, if you ai o matangata lai o if halango lango fa boy ia te oi i lau kiliva malau ngā ruenga malau tautua e vatua i esi uka mai ka ngaka ma le loli ke le pusa sai te aluatuai e whaatalitali mai le ao ma le po le ale te mi te taunu atuai e alua kua le sai mingi, e alua kua le kalasingi, e la kua le pengisingi, e la kua le kanga alaisa o le fua moa o mea umalawa. Ta ua le nā la utou ngā lewenga. Ia malu talo fo le nā. Ina ia puipuia ma malutia lo utou soifua i lunga o le ala tele. I so o se taimi i wheta aloloa ia i whila o inga uta. I vaenga esi o le atunu nei. Ia malanga luenga tā ua o loo o utou whaia. Ma lau tamaiti, ngā ailau lunch. O i whainga lua kaufusu lea o ngā nei aso. Awa ele sel tala na. Tātou o langa whaatama a onga, whaatene a onga. E li tau fia mai ai de mele. Tawana i sisi fwele ngā lua kaufusu i lea o ngā nei aso.
e kaufusu I ka alonga. Ia, kaufusu ho I meo nea o meo mea ai. O ele tanga tau whaiso ola na mi ola na o le whao ngā o luna mawhau whau. E sau ele ise lunch mai le whale. Ai solo atu I lunch isi. Ai alu lau tala o ise kele me o sau ele ise kupe le ise lunch. Ai sau lau kala solo o le ise au vanga mo le kele o le fia le lei mo le fiola. Yes, of course, it hits home because we know the reality of how, when we were young, when we were once students and warriors at the school campus itself. E koki kari e wa sa o tala e whai atu. Ia o na whainga woa nā e le ma whai o na whaangaroina. O le wo sa e o la I le au. O le wo tātou nei o le au kuoli asu ia. Lima vai nei o tātou ai. Ia tātou te leo e avini lanchi ia o ia malau lanchi avi asu ia on mora whasipopo o le mora ku ava o le esi wa kele le mei kua le whakoanga. Iki ai esi e kua I le wala ai mango ko e kaua I le onga wa fulalo manga wa maonga. Whapena fo I leo mai. E tu I le popo, e tu I le o ia ma le esi lungo o le maa. Ioe. Pe a solo ma koli solo ngi o isi ainga ia sau ko inga mo ia sau fue o le ko inga o ngalfangu. Kuri solo ma isi ko inga ma isi olo ma kua. Ile ai koko moko solo inga ile papofi. Kali ye ma isi o ia le na. Alo. Tala ma li o suanga le vatele tātou te toe tōma na tuai. Ma baba ai le lofa mo le anga le lei o le tua ia te oe ma. I mea whatau waa. Sa tātou wola e ai. Ia o le lofa le tua ma lana whatau tainga I lauso I fua ma lo wola. Le wakakou ai ma tātou manui ai. E ma lie la pe ato e wha matala. Ia awa. O ina. O mea moni I o le soifuanga sa tupu. Ia mātou I tua. Tu olo le onga fai lo mamilinga le fale te lo le leia le mea lau ngofonga ngā ile apanga o vo le ngā I ma fasikalo e kolu mai le asuan le la ma le poa nafi ngā lo wakua fa vevela mana ngā o kipi ai ma le soko kipi ai ma sose ko I ngā mea ai wingu ai le mea le fasikalo le ai ma sisi e ma I nā mea le ai ma sisi e mai ia le ngai punga o ko ke pisa ia I na mo mana yo te ma fa pena tele yo be mali e tatu tele noa ia foi ma fa soa ia I le so e ta ua e au mai avatu ona manino ai la ia leo au fala ma le vaile na e puistangata se ia I lo ai Pea tātou tala noa I mata upu issues. Awa le si vai inga le na oistangata. Ele mwhai loa na lātou whaanga ina, muanga ngana, le vaonga ngana. Ma upu o suanga le vatele e susua ai le ngana sabua. Yo solo le whaari I kau oi maa. Tā alolo I le tino. Ia malau mai fo matua mai si a inga mai si vai whapena. Ono lea, vai. Vai tele. Lala nai mana ia. Awa. Nao le to angai whaitau I le tuspa ia. Ai, o so whai lo e le fili. Tua vai a mapungi saa le mafufa. Le ini upu mari musmusunga le ngangai ave iai. E kili vai se mata upu. Na upu sa ma upu lau vale whaonga. E se teimi o papa I atu iai. Ia, na manino ai fo ila ia lea au o fala. Ai, whamoiboi, sa mon vialo wasu. Tate o lava fo e momoli o e le tau fale. E tau wana atu se tala malie, o mea fau o lo tutupu.
whapena fo I a tātou musika ma whawhiawhianga ese. Tātou te oa I mo mori o le tau whale. Ia whaalai mou fufonga. Aua e te tau tiri moe. I lunga ole au wala tele. Ama tātou ia le tala noa. Si o wawa ai mo mua tua la schedule. Alo iai le whaatala noanga ma le tamaitai la lei o le au whaingaruenga. O le whonga fōi leo le au whaingaruenga le Henderson Cars le pūlenga. Ia whapea fōi ia le au whaingaruenga. Ia was tātou li poti tamaitai ia ati mai I le tātou whale tā vale le Henderson Cars. Ia le na, ia I fōi nisi o lo fōu malanga I le ia fiafi pēr fōi o I wā. Ia mana tua fōi tātou o wa ai o le o tātou whaonga ina ma tuli le teibile nei. O le wa a le Fiji Airways, ia whapena fōi le New Zealand, Air New Zealand. E le teibile a ngā I mai, ia wa o le Qantas fōi le a ngā I au kilani nei. Ia, ma whaonga e tātou o le transit flight anga I atu I Samoa. Ia, o pāse se a, o taungata. Ia, o le teimile nei, o leo wawa I atu. Wa mato nalu I lalo ia tātou ai tānafu. Mai se ai tānafu fo ia le whawa lele ma le company I le Samoa Airways. Ma ua te tauai. On toi tilo ia le malo. I le iai o seisi e tātou whalele. Vāsono si ma vai atu nei sa o taunu ua I Samoa ma mātala noa ma stasi o pailate si nia. Ma ia tā ua le tūlanga le lei ua matono toe o iai ia tupe maua a le Samoa Airways. E o ia na o le vā leo pango ia ma whangali I whapefoi ia le malai wa lele whaleolo. Ala o iei sia tātou wa awanga I tonga ia whapena foi I le ia wa ai I fiti. Ma whio ma manua. Ai e le tantanunga. Ua tau na lata mai se teimi e a whea ai le tō whaare malo. Ia sa whina ngalo ua tau o na toi tilo I sisi a tātou walele. Ioe, so soni e wha ma avenga. E le I sisi na wha pēr fo le mana e whaise walele. Ai sa la lango I le tō whaare malo. Se I tau atou ono sa I le titi. Ai se I tau wha pa u te isi I lalo. Ia le tūlango le māwalunga tele. O ai tā lafu. Na tula I mai I le fuafua le lei o Polokalame e mai se tupe maua a le tātou walele le Samoa Airways whalinga maila na tātou whai mea ngau maila vai le vai taimi o le polinsia I le walele o le pili ma le losi o mai ina uasui le Samoa Airways o le mea la vai tasi ia e mana tua foi sa iai ia selangona o le whalapuputonga, o le lawa I le whalapuputonga leo ma o te iai fo I tono le whalapuputonga nei a o lo nofo ma whaatalitali. A le ase tala mai le malo, ma se whaatulanganga a le malo e whaata oto mai ai se Polokalame e ta ua le joint venture I le vā o tangata Samoa umolo I ailo lato wanganga. E fia tongi se maa, ma whai sana te o ngā tupe po sana investment. E fsosani I le malo ma le company valele le tātou o te no. I whaola tātou valele. O le joint venture between the Samoan public and business personnel and the company of Samoa Airways, including a contribution from the government, either from UTAS or NPF. Awa o whalaputonga te tele na olo iai a lātou te ngā tupe. Am whaiona fsosori ai, I le whabalele, a le Samoa Airways. Whaatasi ai ma le sao o tangata Samoa wa iai lo lātou langona ma le nganga. E fia fsosoni, a vea lātou on investors ma whaatau wina ni o lātou shares, public shares,
and a joint venture between the Republic of Samoa all around the world and the company itself, Samoa Airways, and a third partner to be the government of Samoa. Mara io na mafufau, oni merili ya atina, mafisoso ni fu ilo tatu utunu, ya mafa ma avenga. Ele mafai ona mai tupe o le miliona. E fai ili mele, wale vala fu ilo fata oto ia tupe ia o le miliona polo keti. Ia ma me fai iai. Watasi lea mata upuela yona utala no antuai. These are the real hardcore issues that needed to be addressed. O man fata oto le na vatau la to ia le fainga malo le fatu tu le tusa mo tas. E tau no mai fai le mea le na. A fai la se pilot program. O se polo kalambe I lona ulua I faatino ina. Ele ai se polo kalame e whaia male ato atoa, ma whaatino atu, o ta oto I langatonu, le ai. There are bound to be mistakes. There are bound to be shortfalls in one way or the other, from the beginning or in the middle or at the end. E iai lava super sapa solo le meo le. O whata o tonga o ni whainga whawae, ia whapena fo ini tū la whono e Faiva ta iala, o polo keti whapenei. Mai te tau ai na lava papale le atunu umatangata uma lava, o lo o a fia. Langa le polo keti na whai, ina ia whaisau uma iai tangata uma le atunu. Mai e mātutua se io o lava, I e siri o na pito I titi. Mai le tupulanga, o li ima ta maitai, sa io I ta mā mātutua o tina mātutua, e o lava I le whanau. The involvement of everyone in this project is amazing. E tele me se, e tele me whale tonu, e tele me o pū I le taimi ma le taimi, e tau o lava papale, ai sa ili vai fō, ai le o le tusi lima mwhape mai, o le minsta leanga, o le teitai whono leanga, o sui ngā lurue o le whono whawae leanga, e whai mea pio pio I a paimala whai, le steering committee le lei. So you see, this whole scenario, we have to be patient. Tauna tata wona sai. Ma tu uawa noa o ai le la tu te wha ngai o ia le poloketi. Who is running the project? It's everyone in this founding committee. Yeah. E rei lofo e le minsta ia malanga steering committee. I le tele o le ngau sa. A le o tu o tātou wawa ai nei bombori mawina. Le tele o whaafita auli. A whaafita auli e mawhai Yoe, ona sa ili ai le vai fafo. A tātou tilo lava la I ai I le tele o tupe o lewa umana whaaso so atu. Māliri e ia. E le whapea o tātou tala noa ma whaaleanga le polo keti. Ai le io o mai ia se pene apa e tasi pe lua pe tolu pe whape lima. O le nale o lewa. O nā aluatu le miliona mua aluatu le numela lona lua, leo aluatu le fitu se lau wafe o le poloketi lona tolu. Ia pēa so ie ko ke ui o ma fe ei whape ngā pinka maki. A tū fo I sisi mea, ia mana tū o le lei. O tātou lava o le komiti, o lei tū malo, ma lei tū malo, e pa uiai. Le minsta fo, malana komiti whaafoe mai langolango I le fono whaavai. E tele ia mata upu tātou tele usiusta iai, wa umana ta oto mai whainga whaavai, ai tau mawhai a tangata o le fono whaavai. Manisi, e whaile me mana o iai. Ai le muri tai, I tai ala ia o umana watu. Ona mafua ai la ia lea.
ona whaau ngā se tupe. Ona mafua I fo I lea. Ona tuai a tātou li poti whai e whono whawai. Aisea, o le kausua se me kawa ma whaatomu I le pū o le mea lea, o alu se I le tupe. Ele o ta uina ma tau tala mai I le whawai, tau na whai I se fuafanga whapena. A o le tupe le nau uina. O tu watu. Le mea lava le nei tasi o lea lava e confused ai and people are frustrated because of how it was delivered. Le tala la uri. E tui na atu tupe ia te o tau. O tau si sila la ia. Ele whauinga se ina e te ngata o le upu le na. People politicize that statement. O isi te ngata whavalewalea. O le au mai tufa ni tupe. O tupe le malo. So you're thinking, these people can only just come and distribute, allocate funds and money to you with no accountability? Sorry, wewhai le whapena le bea. Tova aila I ai le porkiki le nā lauri. Wa sau loa mai. Ale ua mai tangata whaangawe. Mai nai whai mai ngei tō o mai le tupe o mātou lima. Whai talia o tō. That is the mentality that people have politicized. It was a statement that was delivered and being said during the time of the election campaign. But what happened? I lo le lea lauli. Le wingo la na whaamtalanga. O ia lea na whaia na whaamtalanga. Ele I atoa ma uma mai le ano fale o le whaamtalanga. E muli mai ai I tua. Le tūla whono e tapoleni ai. Ina ia manutia se leni. Ele o ni tupe e watu tau te taa aloi. Ona whisiri e tūla ia lea FMI. Ele ingi li siki, le ingi mea whapena. Lea lava na oe. E whai whaatau, ma mau atu I le ea. Ni nimo atu. I le savili, I le tupe. But see, that's where people didn't think that there will be rules and laws and policies and regulations to safeguard the usage of that cash flow and that money from the $1 million project. Sawe tua le tulafa, ma lo fia la kako oe. Mau tantonu fo ele I whata wina I se panota a se tu malo postangat na pawole mea. E le poloketi. Ai ole langona labala towi o tangata sa iai. O te tau na sui le malo. Wa umi fo I nātou sanga o le fast fulu. O le pule a le tangata. A mai se I pule tangata I tōtele. The project and the intention of the project is for many people to be involved as possible. Eu lava I tamait. Tele vaenga le lei ma le tāua. Ana tātou tilo to toa ma le loto o le tō wha le malo I le 5 miliona ale I tu malo I le 5 tausanga o le paia inga. Ma wha ngā lelei e tā ua mai whanau fo I le poloketi. Ma o I se tūlanga mautū ma lelei ma fia uma I ai tangata. Ona iaila ia leo le wha moe. Tātou te a o ao. Ni le sona lelei ma le tā ua I le sāwalinga le atunuu I le tau wha foe ina o tū la fono e wha ngai tupe o le poloketi le nei tasi le miliona. As we move forward,
we will learn many, many lessons throughout our journey with the $1 million project. Le a tātou a wina ni le sona fau. Mani le sona tā ua. O se mea fau mo i tātou uma i tū malo e ses. E fau fau i whawhita au le tū le mai. Lala le nai le ina tā ua te le. Le iei ni fuafuanga. Ai, ele I atoa na tā pena fuafuanga le poloketi. But it was a pilot program that we can learn from and move on forward from. Te teu a wa wina I tātou. The implementation methods, the monitoring methods, whawhea na wha tu lai mai ma wha tino o le porokalame. E whawhea na monitor pe mata I tu wida le porokalame. What are the key indicators? O ani wha ilo tā ua tātou te ilo ai, lena tātou sasi ai, e le te tāu na toi tupu, I le isi tausanga. What are the key indicators that warns us and alert us that the project is good and has to be continued? And then we're looking at the life expectancy of this project to prolong. Tātou loa lea, ina wa wide tātou. I lea mata upu, ma lea mata upu e whaatitau le poloketi nei. O nafi sa mana po, sa unofnofo I lava matustusi o mawhauwhaunga. Ina mata upu le nei a tonu a wā e au ngā e tele mea o talanoa iai. E whasiringi ai pepa o tusi ai mawhauwhaunga mata penanga. O lea polokalame mo lea isu ma lea mata upu. E māsani o na tā pā mai e. E min star mai la tō lo whaululu e lea mea ma lea mata upu. Awa le mele u te watu o le teimile nei. It's exactly important. Lona tā ua e whaatatau le poloketi le nei. Management of such a project. A unique project. Yo, e tā ua awa tātou te awa o ina mai aini le sana fau. Ni meto tia fau. Ma mate tu ina mea sa tātou whale tonu ai. We learn as we move along. The mistakes that we make. O mea whale tonu sa tātou whaia. Le whaonga ina o tupe. O le posi ina o tupe. O ai le vaenga ma le I tūtino sa abatu e le whaatuatuanga e whaatino e le mea lea ma toi fo I li poti mai. Na whaafewheo na whaatulanga ma whaatino le mea. How was this implemented? This is almost like an advisory paper on a policy. Ioe. E lātou e whaatino ina. Ai foi I le team lātou te monitor. Ona whaatustusa la ia lea, o taunu unga, or the outcomes of this project. Lale moi mitinga. La se mea o le taunu unga tātou te manatu e te tauna au sia I le whai unga o le 5 tausanga. Po le whai unga foi o lea tausanga ma lea tausanga. Was the money worth spent? Was the money spent well? Appropriately, or it was misappropriated. Na whaonga le leipe na whaonga te tau, ia se leni na tu inatu. Na ausia le wha moe o le poloketi I vaenga e te tau o na ausia ma mana o mia. At the end of the day,
there are outcomes that we all wanted to see at the end of the project. How can we reinvest the money that was left over from the project? Ta ua ia. O inai ni le sona, ele whapea wa whaiatu sautala o no le tūlanga. Awa fo o isa o inai iau, as a policy writer. Ai ese mana onga o se mata upu, e te tau nei loa whaatūlanga le tū si o se tūla whono. Male awala e whaatino ai. Whaanga yo iai. Mata I tū ai. A o le alo na taunu unga. E whasosoani ai I leisi tasi le miliona. Le la ato e au mai. Yeah. And at the end of the day as well, those outcomes are the ones that we really wanted to achieve. Matoe wha leia la ia lea. I leisi tau sanga. Ma wha wau oi pea. Ma wha le lei atili. Ma wha umi ai le ola le poloketi. The expansion of the life expectancy of that project. Ialina. Ala tātou wo e su se pese tā e whaatalo whatuai I a te oi. O lewa e manawa, wanga Gagaifo Faiva. Ia ma tātou te e momori oi, ai su e lea vanua, tātou te talanoa tuai. Ia, le whaatalanoa anga fo I mara se tasi o paanga tō tino le tātou si whango Samoa, le radio Samoa, ma le Gagaifo Faiva, ma le a tō sa vea. Ati mai le Henderson Cars. Valungo inga pese pingi pese oki. Yelenga. That's more like it.
memories for tomorrow. Samoa tutu fantasi. Tatola bea o soi fua mai le fama. If I long to be to boy ole kobiti Samoa tutu fantasi. Tatola bea o soi fua mai le fama. If I long to be to boy ole kobiti Talofa Samoa lo waku pere te kongamba oi se file vaccination chalo ko fe wa ini ngai fonga ele alo fe no renga pekele ni balele abelo fanga abelo korua fa yo lo ku no se fu e fakaua e se kabale ke so fangua Samoa e fa Samoa yo fangua fantasy tatola bea o soi fua mai le fama. Ole kobiti Samoa tutu fantasi. Tatola bea o soi fua mai le fama. If I long to be ole kobiti Samoa tutu fantasi. Tatola bea o soi fua mai le fama. Ole kobiti Samoa tutu fantasi. Tatola bea o soi fua mai le fama. If I long to be ole kobiti Ia le na, mana ia le fautuanga mai a Chris Wong aranga le wa te ale koviti. Ale feo ia tangata ma mask fo ile a. Ale u fantasy mai ia le te mai ta ia ati mai tato fale ta vale le Henderson Cars ia a o malu o mau le avanoa. Ele te punia. Ai anga ia le tunu o pafai. Ia o sa ili se avanoa eva. Ai ese ta vale fo mo le a inga le nei asolua fatalo fatu ati fa malo fo ile nga lulue fa aftai mo le taimi wo fa avano mai ia a fio mai le tapol kalame ia malo se fo sa vea ia langi ma fe te o lo fa peona pa foina tapo kalame ma sani ia o lo manuia lava mea o male la famlanga le sua ia le pula lam fai unga le nei aso ia la o talo lo manuia le nai sua sa so ofisa. Ia, o lo manvia la whaftai, o lo tā ua fwoi le wawai atu I whafo, matango fie ia le sulu la, ia le whau a matano fitia le pongisa, ia, ona ua ngā ngai fwoi Faiva le atunu, ia au te vātu, o lale te me tapuri e uto. Ia o nei tapuni tātou le tu lai ono. Ia o le ono e tapuni tātou, ia o le temi nei. Ia o le I umalava o na whai ia sign up fo ia nisi fo ia le marala tunu I lunga nei au kilani. Ia peto to o lua lava nei sato ange, so ia o na mai a roa lea o le o tato sign up. Ia ai o lo o malulu e nisi o le officer. Ia wha uma na large application nei e le itahaina le tu lai ono. Malai, alo na winga la... La I le tu la tasi le daura fata tali mai ia sisi o tau le ofisa a. Ia sa le. Ia ai le ufa apeo wa tapuni ai ia le taso Facebook po lunga fo ta telefoni. Ia o lo tala lava no e vala au mai se taimi lava ia le foto amalo lo lava sanga sale e fainga luenga ile amasa male ono se ia pa ia na ne le tulas fuma tasi. Ia malo vaftai o wa dai fa nga fol to Facebook se o ai le fia na nei ia e fa nga tuai ia le bala au ia muse fo ia le se application po oni famtalanga e mno mia ia sa no o le tali poti masani e peore ia le tulanga o le fa malo si o lau application fa nga istinga te fa nga wenga full time.
Ia whaktai lava mula vanua, ia o se reporte atu I le tato whale taavale. Ia sa whaatumulia fo ia nei le tai ao ma nei le auli. Ia nisi fo I o le malo le tunu o lo ngaso solo mai pe apalaini ala so taavale. Ia o niso le malo le tunu le sa whaapea o na apalai me le verso le ntea. Ia e pe le I whitaui le maua fo I o taavale. Ia na whitaui le mo le asao tina. Ia le la fato a telo o nei si fo o ainga le fato a o mai le so na fimana nei ia o mai piki ala so sa vale ia ai o lo o to tele la vale malo la tino o lo ngaso solo mai pia e apalai ala so sa vale mai ana le la sai ao ma nei le uli ia o taso sa vale tolu le fa pe na fa alu la vale promotion o le fa ki tala le ma o le Mahindra pickup ia ma le Kiwi edition o le Scorpio le fitunu foa I whapena foi ma le XUV 700 fitunu foa ia le maua I whailonga tupe Kif Cash e tailua he tala ia sa taavale na lo whapeon whaalu level promotion I le seminei ia whaatase ma tato cashback ma referral ia o le maua tato cashback ma referral o tato taavale lava ia e depend lava le cashback e maua I le customer ia I le taavale lo whapeo na apalai ai ia o tato cashback e amata male ahi tālanga I runga ia whaatase ma tato referral po se tanga sa foile e te tanga referral mai I le maso officer ia apalai se taavale ia o le se tūlanga o le back credit ia pe o le toatele lava o fesilingi le tūlanga leo le leanga le ingoa ia awa te pole pele anga lo ingoa se so mai I le maso officer ia o lo I le maso option 2 o lo I le maso whamama avenga pole maso sasoani foi mo o ele anga le ingoa awa te pole a fio mai le maso officer I whatal noa ia ona whaunga loa leo le maso finance e apalai e lau taavale ia o le tūlanga lea le benefiti ma sasu tamama tina matua le ola le de sala pensiona ia o lea e salia ia e mana o mia lava le tanga sa full time o tanga sa full time e sa ua tele le tanga sa full time e sa we support e sa we e back up lau application ia o le tūlanga le pengmeni ma le saavale ia e alu lava I lalo le ngō o e lea e se benefitic ia pe o vaenga tāua ia ona sila fia le malo la tunu ia e le ianga I mei ina sa officer e fai se apalai ia o le tootelo nga I mei o le I west side ia pe o le tele lava le taimi alu ia ma le poloko le traffic ia e o mai to e o ia ai a whai o lo whawhonga mai le Sapo Kalami ia o mea nei mana o mea lava tāsa full time ia e sapola o application ia e te tongi lava e oile pei minu sa avale ia o vaenga tāua ia o tāua ia e aona sila fia le malo la tunu ia e le ianga I mai le saso officer nei ia e apalai sa avale ia malo whaftai I le tāua tele o le whasisilanga le na mo le referral mo fo'i I le cashback ia fai fo'i na so sani I le tangata e whamalosi I le application ia ma aita e halwale ingoa le kaawale I lalo o lo wingoa ia ne I pau ia tau sisi vaenga ia e wha umamai me tawalunga mai e nau fionga le tumaitai I le ta talanoanga ia o te loe pauna o vaenga sa wawa whailoa atu ia mo le nofa sila fia fwe la tunu e le ianga I mei e a whaise apalai ia ma le tele lava mano anua I o masu ta avali o lo o ia le teminei ia o tele masu ta avali o lo whaapea ona South Zone o truck o ta avali la iti fitunu 4 o whaapea van ia o ta avali ia wa uma modify wa uma na teu ia e tele popole lava se meta si na lo sau lava ave lau tāwale ia wa au lelei wa uma na teu ia wa uma na modify tāwale lava e o i van fulu no 4 mas futa se 4
e o ngā mo a inga e peo sa o maso sa abalina lo wha peo o na alu level seminei sa veo o maso van ai e sumalini Sand Caravan ia wha peo maso youth o maso sa abalea le wha peo o na alu level seminei ia e o ngā mo a inga ia e le ngasai leo wha lawe ton a taso a inga ia e o ngā se le ai ia youth ma ia po piki apu foi ia e awala va se pole se me tasi ia olo ma faifu e ma so ona ad ia patsa i tasi po a lava ni va inga te mana e fa popolo ta avali ia te se mana e fa popo ia ni patsa i tasi ia e ai pate e chache e mato ia e foi ia pate le mafai ona e faifua so ole o va inga na e failoa tu pele malo la sunu e awala va le pole se me tasi ia o mea umalava o le au nanga umana le Henderson gas ia whaatasi e masato a inga le nofo maupo out of Auckland ia awala te pole ia o le tongi uma ele Henderson gas o lan tautua ia tongi le tike le baalele ia whapena le ferry le toianga e la lo le miolo e au mawai ia o ai o lo ofio mena umia se fesoani bala au mai ati numera oval selau fitastasi. Ia pole anga i me foi ile maso tua susi, sasi vapa, Kevin Chichari, Papa Sotoi. Ia malungo le maso Facebook page, ia nae alu le Henderson gas, batsai lava savea mo le avanoa, te whiroa e foi sai alu sa pokalame masani. Whafti tire lava mo le teibu whaavanoa mai ma le tali poti masani, ta whiroa i le asoa tai au. Manuia o Faiva, manuia fo i le toi fo i atu ma le saunga le bu, i lou a inga, ai wha a soifo ia mo le tepitei. Ia wha soifo savea lo wha atu manuia sele la fiasi. Ia whaftai lo wha atu foi. O le tapaitai o ati mai le tātou Henderson cars e te maua i le tuatusi se lau i wa wha Cavendish Drive i nai Papa Toi. A leo le nā, mala au le lātou telefoni e le eise tongi o waru se lau, fitu tasi. Te whafonga le numero le nā, o waru se lau, fitu tasi. Ia, o le ua fitu minute o te ailei tu lai lima, i le tautua mo oe le si ufonga Samoa. Le radio Samoa sfu lima i vitolu a moi au kilani. Ia ai mose o le polkalame, malona whaapoponga, ina ua mānaba ngā luenga. Ia ma ua ngā Gagaifo ai Faiva le atunu. O le asolua le nei i New Zealand, ina ua te alei tu lai lima. Ia, o le teimi fo le nei Australia. Ia, a o le asonga fua le nei i Amerika ma Hawaii. Ia po whea lava la le atunu o le langi alo whaafonga mai ai. Ia whaatalofa le atu save i atu. Oi, whaatalofa i a pai misipati. Ma lola se fumanuia. O semi pohine watching your program from WA or Western Australia. Whapea fo i oile si vaenga si e talofa. E sau J. Moores. Ma lole on sa i ngā ruenga sa whenga yeili nei aso. O le sunga i a Luciane Anderson. O i si vaenga i talofa e. Olo si o tu fino Fortino. Josefa, Polonga Leupena Unasa, o Patolo Fingota, Taloflava, watching you severe from Melbourne, Australia. Eisi Vangalo te vavaya tu Yainisi ala Lua. Josefa Kalolo, Taloflava, Ole Matamatatu Mato nei Faleula, Talofai, e Samoa. Ya, Fapefo i Fortino. Rolini or Sange Siosi watching you from Melbourne, Australia. Please share our program, press the like button, and tufatato por calabe. Amelia Fabuana, Talofatu, Malo, le Soifumria, or le Felotusil, now le Tato Vasenga Lautustus. Perise Sua, ya, Perfo Otila, Lawano. Talofa Otila, alo le Soifumuia, o si atanga ke Roma. Mai mo atu mai whea. Avondale, okay, talofai. William.
Candy, talofa Cindy, malole so from we are watching you from Alaska. Okay, talofa Sinapi, ya fa fo ya Amelia, Sina Rupena. La uso ya Simona Toti, talofa lava, tavita Toti. Alofa tu tato ainga yo tato usoma, tu fa fide le uso tavita o tupo. Ya fa pena fo ya fo lau Filippo. Ya masio lato ainga o fea lava o ta si ya o tato tangata ma uang no fo vai fo ma. Fatu matina e o lato ainga Rosa Sefulu. Malo se fumuria o Mosese Stowers, talo fa mo le sunga Mosese o oile talo fa le pena le moni vai talo fa lava le sunga vai alo le se fumuria pa biatu ya te oe ia mangalu fo ia vai sel faltua o mataua nonu talo fa lava tu faltato por calame Fortino Erolini, Ponoli, Senara, Tuyatua, Pena Fui Famuina, Ulaula, ya mai Pepe Li, Totele Oto, Apelu Fatu, ya Mafabuana Alofaifo, ya Alulaso Lele, ya Fapena, Faleata Matutia, Malule Soifumuria, John Smith. Yeah, before Sam, Johnny, Nuwasala Ropati, the list goes on. No, mai leo lo tala no ele mata upule. Wavili mai se tasi o supervisor. Mai le Wins branch, le officer le Wins work and income support le olo I mangele. Ya mana tu atasi le na no fanga siri na tele le officer. Tonu ma le ofisa au tu le Ministry of Social Development. O le ofisa Work and Income Support. O le ofisa o lo mawhai o le mawai le fasota inga le tātou community so se tangata. Tangata lau tele o diusila. Ma o ina o lo mawhai o na whaatulanga ai le whaasosoi na mai. O meo tamau a inga. Amata bai lava I benefiti mai, benefiti sa ili ngā ruenga. Job, employment, seekers, benefit, disability, unemployment, disability, benefit, food stamps. It's tono mtanga ruenga le nei. To atele ia o tama whanau o Samoa, o tupu mai e whapena fōi whale upolu, whale tua matausi, le tupu langa tala vau I teine matama whātu au, I umai I universite ma isi fōi a onga, matata SS. O lo ngā lulu e fōi ma isi tangata ese ma isi atunu. O le aunga o le whaamue moe o le ofisa lea. Wa o mafoi ona whaata oto ai o lātou tū la whono. E muli tai ai a li matamai tai o fisa. Leo o lo o lātou tautua ina. Samoa le Pasifika ma tangata lau tele ma so se tasi. E a lala foi le pito leo mangele. A watu foi sesi I a pitonu uma sesi tu malo e iei foi le ofisa ina. Lātou te tautua ina foi lea vaenga ma lea vaenga le tunu. Au I lai le pitanu o mangele le na wala au mele supervisor I atea. Manatua, e masani lo utala noa atu I mata upu nei langa sa iei fo le mea sa tula I mai le telo tau sanga o mawai. Sa utala noa ai ma watu lo uanganga faa no tele. Inisi e ngā lulue I. Ona ole awala la tau te whaangaio iai ia whamtalanga. The way the elderly were treated by some of the staff many years ago. O le mela na tupu le vaitau le da. Na vili mai le tangata. Ea maila na whaasea. I la uporo kalambe le na. Whapewa o whaaleanga ina ia tangata o le matanga aluenga o le social development
i se tasi o ofisa o le work and income support. Ai sa whea tulu tangata le nā. Na tō fia oe le tō minsta po le tō pule siri. E te wala au mai e ia te au mai whaalave lave mai e i la ua i a te tau. O le tangata whaasala lau ma le tūsitala. O le porakalabe a le a tau sa vea ma le Radio Samoa. Ua whaatanga oe le e lau supervisor. Ma alo ia lau wala au mai i a te au le taimi o le whaatino le porakalabe. Awa o ua lewananga lua le malo. Ioi. Tau titis fulu tau sanga o ngā lue o se fau tua whaapitoa. I mata upu tau atu motu o le Pasifika. Ma le tūsia ina o ni tū la follow po o policy maker, po le policy analyst. E tūsia se tū la follow. Pe a whai o iei se mana o ngā e whaatino ai ia le whaata oto ina o se tū la follow. O lona whaatino ina o le tū la follow. O le mata i tū ina o le tū la follow. A o ani mana o ngā e te tau na au sia i le nā tū la follow. Mō tangata lau tele. Public Policy Analyst for Social Policy. Ea, ai whemeli tala le tangata ia te. O tangata whainga alwenga o le Work and Income Support. Whemei e le i whātanga inan o ia e se tangata. Na vili mai lava o ia. Ia, o whātu e ile au wala o mea, bā whai o e manatu. Wale tala whengai, ia upu o avatu e winga, inisio tangata whainga, alwengalanga o maita wina pea. E iai ia tamam tina mātutua sa masani no mai ia tea. Whamole mole, mātou te o e whaamatala i le ngana Samoa. Le lātou whawhita auli po nisi o lātou mata upu e avatu i le Work and Income Support. Ai le malmalamba i ei lātou. O na tupu ai leo le whetena inga i le mana onga o le te māmale tina matua. Male au nanga o loo tau mawhai e fia malmalama. Ma ia mana tua lele e ei tu la whono. E pui ai tangata lautele. Ma tu la whono e whaatino ai ngā luenga. Ale mata ngā luenga. E le ngata na pui ai fo i lato. A ia whapena ona iai le me ta o le natural justice and fairness. Ia iai whainga whawai ina ia mautinoa. Mātangi ai le ami o tonu. O le whaia whapito le ngā luenga. O ai e whaasabari a o ai e toso le awala. Ia tutusa umale mana onga. A ia le leo na whaamatala. Ma fatu se langona. O le mana onga le te tau na ausia. O le ta mama le tina. Po se benefiti po le alama. Ioi. Ina whai leo mātala ma le tangata whainga aluenga. E whalongo mai, e whai isi mara malama tele i protocols. O ngā aluenga wha le malo. Ia nau whai atu lori tangata. E te iloa. A whai tele o ia au wala o mea te tau na whai. Tau mai a te upo whea le branch le nai te iai. O le soa au te tau nuu atu e ina. Tau mai malowingoa. O le asoa le nei e tuli i maui. Tanga le nawa e le mulmulita i protocols ma tu la whono. E te whasiringi e lau supervisor po la. Ea, mo te atu nā futia. Ai o le soa. E le tamali i tā ua tele lana ngā ruenga lo whaia mao se supervisor si nia fōa. Nga wala au mai, e tu sai ma le tulanga pangatia. O i eile au whai ngā ruenga o i la tau o lo ngā lulue i te tonu o le officer. O le tau whaasoso ina o la tau taimi ai mai se o awa noa le lei e whaatala noa ai mata upo tina mata māmatu. Tua maso stangata lau tele. E reo se ofisa o Samoa. E reo se ofisa na o Māori. E reo se ofisa o ni Papalangi.
Manis tangata tu motu po fiti po tonga po whelava. Ole ofisa au tu, mo le wha matu ui nātu, o manuia, male ta mau ainga, mo tangata uma, o lea i tu malo i mangele. A whai te nofo i mangele, o le ofisa tu tonu le nā, o le work and income support i te anga. Ia whai o papa toitoe, o iei fo le ofisa i nā. Papa kura, puke kohe, manu kaunei, o tahu, o tara, o iei a o mora ofisa, o le work and income support e anga iei o tātou tangata. Ai no ua mātala noa ma le supervisor lea, ana nei. Na langona ai lo whano noa leanga o le tamali i Samoa. Ia ma whano i noi mai ai i a te au. I se whesoso ni atu e ma whai ai. Ona a apa atu le tātou o tunu. O le ale a apa atu lea. Ina ia mawhai o na wha malmalama i lea tunu. I ai tu la whono ma te iala lo lima te inai le ngā luenga. A le work and income support i lea i tu malo ma lea i tu malo. Ua whai ngā luenga i na fo i alo ma tama whanau o Samoa ma isi e tu motu o le Pasifika. Le ango stasi leo vaenga o le tu la whono. Ina ia sa ili mai ai ni tama mani teine ata mamai e malamalama ume le tātou tūmaleanga ai maise o le tātou ngangana. E wha malamalama mai ai i o tātou tangata pātau no atu. A le mea o mai tawina. A nga i atu o tātou tangata. O tau skeili le e whaatino i Māori. E o atu e ei. They demanded, they shouted at the staff. Auto wo i tono ofisa ia. Tau te atu i ei ale saini luma. Te le lopo wha Samoa pa ua wha tonga pe wha Māori ala i ei ale saini nai luma. O le wha upunga la tusi wha pene. We will not tolerate any member of the public that will abuse and used our staff members. O le winga le upule nai de Samoa. We will call the police. E le aise ava noa mātou te talia i nai. Ni winga pā a. Ori tangata po so se tangata e ulu fale mai tono le ofisa le nei. Ai saksake, mauio, ma palau vale, ma fai upusa, ma i tangata fai ngā luenga o le ofisa le nei o le malo. O le tala la le tamali i ia te au. O lana tu o lalo, leo umo le whaatanga mai ia lana pule. E tala noa mai ai maa lela, iei se tae au na a nga i la ia le whaasenga se taimi e tala noa ai ma le pule si nia. O le work and income support i mangele. O lo i ai tama whanau o Samoa, ia li imata mai tai o lo ngā lurue ai a ua māwarurunga fo i o la tūtūranga. Whai mai a atu i o tātou tangata mātutua. And there are certain elderly people that come over there and they abuse, they yell and accused and used foul language to communicate with staff members of the community link of work and income support, particularly here in Mangere Town Centre. Eli ta ua mai lani ngoa. Eli ta ua mai ni ngoa.
ana paula tala. O le whaasilsilanga ma le whaanonoa, whaalaua I tele. So there were no names mentioned, but a report has been filed. And apparently, these individuals are known to the community. Leto e whātua la sautala. E winga le mata upu leo lai, whalongolongo maitanga te malatu te whia lea miu lea. A tātou wo, ile no whanga lea. Tātou te o e whaololo ma au. O I la tau o tangata e ngā lulue mo I tātou. Lau whinga luanga lea le malo. O whai whi au. O tangata lātou te whaatino ina le au nātu. Ma le au na mai. Ai ai tu la whono. E lima ta ina ia lātou ngā ruenga. O nisi o taulo whawhongafonga I le whiawhile nei. E ai au tau whanau e ngā rurue ai le matanga ruenga leo le Ministry of Social Development, Work and Income Support, Community Link. Se mele lei la le otu o isi Samoa mātutua ma ortengia, ma whai tala, e pā āma le mingao ma le whaalalo, ma whi ei te tonu a peila tau ni sifi tonu le. A o tasi a le alanga, wailo uma lava e tangata, o le Samoa le o sau. Masalo o le malielo na loto ilana talo sanga ini food stamps po le talama I tua o lana benefiti a o leale I o lea so e talama I tua. Mamana o toi wha popo sisi se lau po sisi lua se lau ilunga o lana food stamp ia ma se lua se lau ilunga o lana benefiti o le tangata sa ili ngā ruenga po le tangata su e ngā ruenga. Pe talama I tua foi malana pensione po le super ana weta. Langa wa umatu pe whala velave. Samoa o la utatu sanga le nama le tu o lalo. Tātou walo lofa I whanau o lo ngā lulua I te tonu o matanga alwanga nei. Mai le ngata po I lai matanga alwanga nei. Isi matanga alwanga e tumu I tātou. Ona o whawhi tauli e tūla I mai. I mea nei o whale. Housing New Zealand, kainga ora. E māsani o tūlai mai fo I mea nei. I le Official Inland Revenue. O atu isi awali I ama pisa oi. Fa me wa overcharge a lato child support. A whai ako le fia māsinga le kongi e child support, a anu fa me wa overcharge. Ioi. O le tua lalo le nāma le whaololo ma au Samoa. Tātou walofa I a tātou whanau o lo ngā rurua I te tono o matanga ruenga nei. Whape nā fo I le immigration, a tau le vevestere lape au le immigration, ma fo I fefefe. E so na pisa ma so na vevesi ma whaini tau ngā opung. Ma seisi o le New Zealand Immigration Agents. A wai whaingo fia I na cancel o visa. E whaingo fia ngā ngumi lo passport, e koe kongi mai o le kalianga le o extension. Asea, whakau ki aku o ka kofia kama ai, makengi ai, ai le whaalilo tātou winga masani. Le anga whaata mali I ma le anga whaata usala. Tātou te whaololo ma au. Ina ia maua le mea le tātou te mana oi. Awa e sau e misa ma le teine le I e whaata ngā tua ia le mea le food stamps. Ai le ai e lau whanau. Iwa. Le ala le da, ia leu avatu. E le tā ua lava ni ngoa. E le na o I fo I le ofisa I mangele whapena fo I oi o tahu mai. E tele te ngata lātou te talandoa mai I atea. Walanga whaftai o le ua o sulfa I mai se tasi o supervisor.
talia ma le whaaloalo. Whaafitai fo I le ui ala o mea. Wa ma whai ai o na tāwhau tanga I ma whasotai. Ma watu e fo I le tu o lalo ia Samoa. Ia lolofa. O tātou tama ma teine ia e ngā lulu I ofisa nei. La whawhela. O na whaaloalo mai ma lolofa mai ia I tātou. Pea tātou suru wha I atu. I se whasosoani. Se mata upu e tau whaamanino ma whaamalama. Ona o lo e mana o mia le whasosoani. O lo I ai le mana onga. Alo whangia Samoa. O oe o le matua moe pō. O oe o le matua whaitama. Le aise mea e ma whai o na tuu. E ma mulu uma mea I le whaamole mole. Ma le anga whasotai. Walanga o le ofisa lea o lona whaarupenga le nama lona taulangi. O le ofisa, o le manuia whaasoa, o le tamao a inga maanga whasotai. Social development. A whela e whaari I o winga mātanga, ia mo winga whaatū whanua ia. Ele se mea te tau. Aia. La tātou wō. Ia tāle pese. Whaamanuia atu mai ia te oe ma tātou wō e mo moli oi lunga le ala tele. Se ia e o le le. I lau maota. Ma le saunga le mō. Se e mai. Ia le sunga ia le sā. Laki I la lio tuanai. Whaafile mū lo mawhau. Au o le langi, wa whinga solo ai. O le mautonu, I le marusi, o le angi mai, o le matangi. Petali mai e oe I so umana o Pe vave mai se taimi lau pele o se tali o la utatalo Tu umai alo ulima se io uina Amai alo fatu e faile moa Maya oh fai mo fa amor mo wana lo ualo faya oh Apa yele wa Lea e seisi me o totoe Apaiele o oe moa u Sea e oe sunga I o umanatu Ai au mai sa Ai o tele alu Au mai e seu tali lau pele Po tu mau pea ita I so manatu Tu mai alo Se io uina Amai alo fatu E faile moa Amai o E fai mo fa amor moe Wana lo ua lo faia oe Pangale fai ngata O iloa Lea mase isi na te tau fia Te manu le mafutanga la pele ne e tua Ua le mawhaina tua e te alu Ua whainga tana tua e te alu Tuku mai alo lima Se io uina A mai alo fatu E whaile moa
ia o e fai mo fa amoe moe wana lo ua lo fai ia o e wana lo ua lo fai ia o Taftai le fatu Amerika Samoa. Tao ơi, Melna. Halo semuanya. Gue sak foi oi melnga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Affecting hundreds of thousands, the government's counting. Coastal erosion, gotta move houses. Floods and droughts, we spiraling downwards. Sea level rising, now you can't hide. You can see the fear in their eyes, it's a crisis. Forget about change, a hard change the climate. Or we all submerged when the high tide hits. Modern day man want, need, find, take, make, break. Great. Look at us now, feel fake. On the spells, they false with their vows and they lying to the face. Protect my child while you eat your cake. Greed over grace, good reason to hate. But I mean what you say, or we on a race.
in the air. There's something in the air. Something's in the water. More on the Pacifica, people prepare. Something's in the air. There's something in the air. Something's in the water. More on the Pacifica, people prepare. Flick of the wrist, they sign. Promissory notes For the 1.5. and diplomacy. Politicians, they talk. No, bitch, don't lie. Future generations like. Under your work, under your work, under your work. 30 million square kilometers of our blue Pacific. Birthing, birthing, birthing. Breathing, 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 breathing. Being, being, being. The sea just below our nose, inhaling water, inhaling water, inhaling water. We're leading the charge for our own self-rescue. Weather patterns changing, harvest times too. When the sun shines through, People become terrestrial. weather patterns changing, harvest times too. Probably see more cyclones, more typhoons, more seawalls, seashores might move. Cannibal-induced climate, climate-induced cannibalism. This ain't no experiment in a test tube. Global warming's a war, strap up and step two. It affects your brethren you stand next to. We're leading the charge for our own We're self-rescue. leading the charge for our own self-rescue. Moana is mine, Moana is me. My home is the ocean, I'm part of the sea. But the land that I need is starting to retreat. It ain't hard to believe, check the charts and you'll see. Something's in the air. There's something in the air. Won't be long till our lands all gone. My place, my village, my family, my home. Let's go. Something's in the air. There's something in the air. Outside feeling that hot tide slow. Where they all gon' go, where the sea level grow. Oh, Something's in the air. There's something in the air. won't be long till our lands all gone. Alo e whawhonga na tautua mo oil siu whonga o Samoa, le radio Samoa, sfulime i watolu a mo i au kilani. E na ua toe se fulu ma le valu minute e o na tā leo le i tu la. E ono, wha moe ua e maa whanawhana i tutonu o lau tā vale, e amalava papale fo i mo ono sain. I lungo lea la tele wa le teimile nei. Ua matua i poloka atoa, e a le motorway li poti la tamai. Ia whapena fo i le tulanga. Olo i ai le pisi o lunga o le awala tālsia i awane i pauni ti munga lea whiawhinei. E ai pei e fōringa mai o le tala o le tau. O le ai eina i ti munga to ulu vāvā. I le anga i atu le te o le sfulma le lua ma le vaveao ana nei. Ia o lona winga o teimi fo le nara o lai feo a i stanga tai le sifipo. Ina ia malau pui puia. Lau saunga le mu i lunga le ala tele. Whamoe ua utangia mai e le tātou atunu. Ia le whaalinga le nā, ia me se fo se tu ua lalo. Mo i lātou e anga i atu i ofisa nei o le Social Development, Ministry of Social Development. Ia whapena fo i ofisa o le Work and Income Support. Awa, o le tele o le tātou whinaunga e whaia matangata nei. Ia le whapena fo i leo na umi. Ona tātou mawhatia le le whaia tangata nei o mewa. Ia wa i fo i tula whono e lima teita i nai i lātou. I tutonu o ofisa mga ruenga e whatino. O se tasile nei o mata upu sa o talanoa tuai le sunga la auli. I nei tau sanga e tolu o tona i antu. Ba ona ofa i antu i ai. O alava me tula i mai. I le paia inga mua le nei o le nofa inga le whatu tua i le tua sa mo o tasi. E ui fo i ina i ai le tulangolo vā i le whangatia. I le vā o la auli malana to lua se fulu wha pia fo i le sa whapito tamai tai pāne mia ma le to sifulu ma le to lima. E ai whawhita auri o le a whengai. Ma le whatu tua i le tua sa mo o tasi. A mese le vaenga leo olo i nei ia le fionga lauli le maria toa. Now, I've always predicted this right from the start, that there was a problem that the FAST party will face close to the election, whether it's a snap election or a general election to be moved forward. E ui ala I beie tula I mai nei le vava ai ma le sila le atunuu.
I le tūlanga leo lo vai le whangatia. Ai au tau sila mo mori mawina. E leo whaai tia ai le momoli o sui fou. Anga I o I le sunga le te whono. Ia la uli. Malo la tau whawhale tui o vaenga I e to lua se folu. Lea la, wata oto mai nei. O le to lua se folu lava lea. Tātou tala ia mai Samoa. Lea lava wata oto I lang tonu le to lua se folu lea o lo I le sunga lauli le mari atoa. A o la ua mai a o na fili leisi to se fulu ma le to valu. I tu malo uma se fulu ma le valu lea o lo o wha malu mapule ai I atu lepa. Ma le vaenga o le HRPP. O lona winga. Ua toi titi so o atoa pu whangota. O I tu malo ese uma e lima se fulu ma le tasi. Ona iai sui. O le whātua le atua Samoa o tasi lea lava tau te whaafonga iai. O lo whai malau atu. Lea sui ua momoli atu. Ma lea sui ua momoli atu. Ina ia aua ne I to lua pe to tolu ni sui o le whātua le atua Samoa o tasi. E tā momo e ise I tu malo e tasi. Ioi, e tasi lava. Ma o I nāfoi, e maximize ai, ma maxed out, ta ngata pālota, ma e lātou te whaia le whiriwhiringa. E le pei o le melena I e mua. Nā laiona matua I tofo tu le epa. I le pa u māua lalo. E to tele tangata na pālota I sui e to lima to ono. O le HRPP, alala mena tula I mai. E leisa mena se na ufa mtala. O le to tele o I lato e hanga I tā momo I lalo le fua le se I tu balo e tasi. E iai le mea tula I mai ai. E tasi le manu e sopoloa I le valea. A e oti atoa ai le to liba aisea. Was piliti atoa le palota. And it worked out to the advantage of the fast during the general election of 2021. Ele se se lautala. Oti mai na, oti mai whainga palota laiti, the by-elections of the 7 constituencies that went through the courts. Mai o la utilo fo ila. This is the real campaign now. Tau whatula le sunga lauli. O le mata upule nei. E te tau o na fili tu petoa ai ma le manoa. Ma fili ta nganga au tau o le komiti whafoe o le whafale tui. Ina ia aua lava ne isili atu I le toa lua ni sui e tā momoe. Ise, I tu malo e tasi. O wa o le whawhita uli wa tula I mai nei. O lea, wa ta I toa tolu, ta I toa wha, wa momoli atu. Ma le nau ta inga ina ia. Fia tā momoe I lalo le fua ma le whamalu. Ale fast. There will be problems there. And I've already predicted those problems. The difficulties in making selections and the rightful selections for the best candidate ever. Yeah. Awai to tolulua. To olua foi. Wa whawhingata lava le whinga palota. Le ala le nā e tā ua I tele le toi tanga I ma le toi sila tutoa I le whilinga. Ina ia tasi le sui alo ia mautinoa e toi tūlai mai. Ma o le a tūlai mai fo I po o se sui fau whāto a tau wā. The prediction that was made
a while ago that FAST will have a deal to deal with the selection process because of the influx of so many candidates from all walks of life. And they will seek to be candidates running for parliament under the flagship of FAST Party. Ele se talana. Ai fo la malisi meo wa tu lai mai. Au fatino le ngā yoinga lea le momori mai e tu malo o la tu sui mo lea i tu malo mo lea i tu malo mo lea i tu malo. Ale fo la wa saikolosi e i a tu lepo. Ma watula na tusi ma whaalawi loa whaapitoa. Ua te tau na whaamuta au nanga a sui nei ua whaalia ma momori i o. Ai mana tua fo le tu la fono lo ta oto le te mile nei. E pei ona iai teu te unga o tu la fono whai ngā panoto lua fesfuma le iwa. Se i vanga nā. Ua alo ia le whaatino ina o le stala ma le vaenga o le mata upu e ta ua o le declaration. Until such period that the candidate intended to run as a candidate for parliament under the flagship of the FAST Party should reveal, be registered, and has his or her declaration signed. Wala le meleo fai I tu le epa se le motu faa fuose ia I lava. Ia au nanga ma avanoa fai ngā luenga o tangata nei a ole io ole teimi fai aile stala ele ofisa o palota. This is an effort to sever and to cut off the livelihood of these candidates that haven't been registered yet, nor declared that they will be intended to be candidates for the next general election. O tausi sila ye? Ah. Au also fafose ile to ina ia vavelo na malolo ese mai mana tu ngalwenga. A leli au mai le taimi whaatapula ele ofisa o whainga panota. Ma le tula fono e amana ia o loo ta oto ai. Se I vanga nā ua mai o na whaia le stala, ma sainia le mea ta o le declaration, ua o ta utino antu, ua o ta pena, o le a o walu, e ta pena mai le whainga panota la, tele le tunu. Mea nā tau le wha malmalamba. Me tonu anu nā tau le wha malmalamba. Ina ia nofo manino I ai ia le fionga atu e whalolo John Stanley. Le komisino o whainga panota molona ofisa. Wha manino le tulafono lea. E ai le aso e ta tala ai le stala mo sui tau vā. Ma le taimi. Mo le aso foi. E whaatino ai le tau tinonga. O le naunau ta inga o le tangata le whainga luenga le malo, o le ahalu e ta pena ai wha vai alo ia I lana ngā luenga. Lana winga le ale la tuli le teimile nei. Ai le lopo o le ale teimi e while whainga panota. Pe whaise whainga panota wha ato pe tope or a snap election, pa o le whainga panota lau tele le atunu, leo lo fuafua mo aperile lua whelua sifulma le ono. Ai ina ne I te iwa au mai wha vave wha nati nati ma tuu mai I luma le aso e wha tino ai. E wha lango le vaenga le dea I le wha I unga le fong of the line. Leo le a whaia nei I le aso luas fulma le fitu o le masina le nei o me.
pe a to e usu le fono le atunu. E tāpena ai mo le whaitaunga. Male whelaflafo inga o le tala whaatau o le tupe. Ma le tala autu o le tupe. Mo le lua afe lua sifurma le lima, mo le lua afe lua sifurma le ono. Le na, o le sa o le na o le tula fono. Io. Ai le o le oso whaasala vei whapea. Ma tau ma whai so sofa le tula fono. Ma tipi motu ai, ma whaasele mutu ai awa no whai ngalwa. Nofa atu ai la ia whawhena whangal whanau lele. Au lele io o le aso o si pela mai e le tula fono e le stala ma whai ai le tau tinonga o le alu le palota le suida. Ea. Mea tā uole na. Tele i o le vevesi o loo whaalongolongo atu ne i ai, ia wala au mai fo i e istangata. Le atou sa vea. E tala tangata na le whai atu i ate oi. Ato ai. Mātua Samoa malau whawhanga mai. Meo leo ngāri ile nā o sa ia maalona tō lua o li tia po i ere ngore. Mai nai Sydney, Australia. Atu. E mai mau le taimi e tali e tu i fu i nā tangata. O leo whai tautu spa ia le nā. A o tangata sili o na māta ngā upu e o mai ngutu. Ile se le tala le nā. Mai lātou te le fia, le angai le tutusa mātou upu e whai. E whai si ma ai tele mana mamafa upu tau tala tua i e whao ngā ai muanga ngana, ma vao ngana. Ma upu e whao ngā i suwanga o le vātele, i aso whai pēa. Upu e tai lima sifuru ki o kalama, ma le tai selau ki o kalama. E le ma whai ma ngā whatia o na tau ave upuna. Whai taula le tuspa ia, ano mai lola ia lea ua o sa whai e satani. Ia whele lei mai loe lunga. Ia lalo ata e wale se meo le atou sa vea mafu e. Ai ua mai tau nai. Le wha ma sangia o le tūlanga o tina mata mai tai le atunu umale le lulangi atoa. Whela iei. Whela o iei. Nā le wha mata ngā i upu e tau te tala i ai. Ma la lafo i tangata o le atunu. Tātou tala noa i issues. Tala noa i mata upu. O lau tala noa ngale nā watu. E la walunga ai le whai unga le whaamasinonga na whaia i le mata upu o le whongwhtalai. O ala nisi upu e tu atu le mea le nā. E le nisi upu i tu atu le mea le nā o le wha leo sa o lava. Langa o i. Na wha o ngā e la wali ia na o mai tau langi. Le lātou maua ina o le whongwhtalai ma le sui whongwhtalai. Whanga ili polo kalambelea. Ai na ua tau nuu ma tau polo whongwhtalai, pāle pomu, manu mā lo le whongwhtalai. Alo fia loa e le tu e tala noina. Awaia e māta ngā ma māsiasi. O whai tau fua moe le fufoa. Fia papa i le marusi anga o le na fōa o le whongwhtalai. A o i ana whaatala noai. Dea la o tala no atu. Ono le lātou campaign lea sa whainei. As a wino. E pāpasi, ea. Wa le ma whai. E le au whai tau tuspa i alea. Ma le whaawinga ina o le fionga pa ia le tuatulo. Ona tatali ulanga satani na whai iai. Yo. O tala sa aluna. Ai le fia whai atua i se tala leanga na o. Tala anda e te tau na whai atu i. O tala sa o tala na. Pe a tala no i meo winga o upu mamata upu.
O mata upula I tātou talanoa ia. Ia. Ai a talanoa tu fo isi mata upua wao le o mai mata talanoa mai fo I mata yo istanga. Tia lea lava e. Te ata uia mo o aka e ma. Mata talanoa I le mea mone. I le soli e o le tula fono. El tambale o sai. Fai whaalei se matai. Alo ia whaalei se matai. E le na o le tapa ino se ipu. I se whale ta vale. Ai le I whaia se matai. E le maota ma le whanga maota. Ma le malai maota. Oa le ngō lava le nā. I whaasto tai. I whaasino tolu e le swafa tole a whoa. Nea fo ina tautino lava e le tambalea. Le whae e atu o le suafa tupa I a te ia e le to ino fui ono. Ina ua tapaila la ipu I oi whale alupo na alua ia I whale alupo. Te alupo la alua na ngā alua na sa whai ia. Le nā ua mai e iso na matu pala pala. Ta ua le nā o le meleo te talanoa atu ai. We're talking about issues awa tasi le vai ngole tula whano lena o mai nei. O tātou swafa matai. Ma o tātou mea sina, whaasino I whanua, ma le whaasino manga ma le tamari anga le tangata. A whela na ula I matai. A o lea fo ina tau wana utu le epa maria ia, ango te tau na sui le tula whano. E whaatanga ai ia le whai o matai ia tunu I whafu. Matapa I ipu ma wha mamalu I whafu. Ai whaatatia le tula whano, whaavae. O le o I Samoa e whai ei matai. Ma le si tala matai. Ala le la, o le oso le whewhe ma le tū o le whewhe. E le tutusa tātou upu e whai. E le tutusa fo I le awala e ki livai. Ioi. Ona mafua lola ia leo le sai ma le tū o le whewhe. Ina ua whaalongo atu. Ua oso whai oe satan. E la utala lea a o whaalongolongo mai la oe Mr. Crichton. Te le tau whai atua se tala ia te oe. Leanga o te manu I le vana nofo lana fo ina nā o te le whaleo I nā ia le swafa o wha pale ai oe. A le leile ta o le Mr. Crichton. Ona e ta ua tele ia te au mawhatanga ma pa anga tō tino. E pe o ni wo ma mai mani uso. Ia uso e whaasino I a te oe. Mai whafonga mai. Fia tau sanga o mātu no foi nei. Fe oe a I so se ngā luenga ma so se community. Se mea e whai la community nei. Musika. Pāti. Fe osi osi a inga o whainga wō ma a inga. Ioi. Ai ua mai tau wina. Mr. Crichton, le lofa atu ia te oe. Talo I le tua ina ia maluia lo ngase ngase ma lau whaatafa. Au e te lanu ai fua I le lanu o leo ngari I le la. Ia mau le malosi e toi fo ia I e whaifa lila ngaluenga. Alanga wa e wha I leo mai I alo ingoa au tele I tautala tu lava se mata upu e winga ia te oi. Ia laua wha leo atu. Fifi mari. A wa asilisila fo I ma wha fonga le tunu. O ele stangata tutu wafi le I nei I upu ma tautia I le lauina o le pepelo ma le whaime pi o le sunga lauli o le mali atoa. Wai ala se senga. O le tau te promote ina, le tau
tau te siri ma tu le epa ma le la foi vaenga. Ia le foi mātou te tali e tu foi mātou ia. I le mātou foi whaamsinonga ma le vaai i ai. I le tau mawhai ngā lauri. Malala vaenga. Eo, e rei ala se senga. O le au mai a vātu, a le se senga. Is the way we deliver. The words that we use. Wa ngangana, le vau ngangana, le ngangana whipea le atunu, ma le ngangana mautua, le ngangana e whatu ai ma whatu upu. Pe e whapere tānia, pe wha Samoa. E le ase se senga. A o le whatu ma le utu. Ia maua tangata le tāu o le savali. The content and the context of how the language has been used. Rena? Ai tātou tā alo i le tūlanga tāua. O la utou wha la wiloa. Ia. Masia mātou fo i pito la au. Ona tā ua la ia lea, au mai a vātu, ai o lea a fia i fua ta mali anga o tātou mātua mo tātou ainga. Oi nai loa i e ngao i ia le manawa, ma le mawhau, le loto ma le whatu. Ta alo le tino lo. Awa lea ta alo le metotia, ta alo le mataupu, ta alo i le nganga o le sa vali o lo tātou. Tau whaita aloi nei. Sa o wawa i atu. O te le masari le tangata. O le tangata e suafa malana i tū lau e sunga ia Mussolini whaalupenga mangele mai le atunu o Malaysia o se li i whaia onga. Ma o se li i whaia onga o le ta'alonga la kapi, ai ua mawaisa na kon kalate. A teacher and a coach in Malaysia. I sat there and listened to him. And I was trying to absorb and observe as well the message that was been sent through. Mo se tasi uso a whatsalau. Le sunga ya Kanata, le ta ua fo le swafa langa e swafa ta ua ainga. Auto fa fonga ia. Ile saulonga fo ia lea li i o lea, na le lei mai lava le amatanga, e ua tifa tōne o mauanga i atu. E lango le polokalama le ungari i lea fa pena fo i le lai tu o le vai. Ia tu le epa ma le whainga malo le chapipi. Lea lava tātou te tā alo, ma wawa ai i mea i olo turu rai mai. O le ta'alonga le media ma le fufola o le fala. Au mai lau tau pito la au, a watu le pito la au le dei tu. I rea ia se vaenga ia lai o na ma lepe ma sofa ai le tātou vānanof. Le foi lau o tolu au mai le mata upu lea i le vai tele o le pāremia. Le fionga i le sauwha pito. Le alava e moli mau ia i langa lesa o mata e kilipi ma beana. Na mai ele whanua noanga o le uso a Mussolini. Mai au tele sa i foi matio i ai. I lona foi finangalo. Tau nofo ma u whalongolongo le lei. O awe tele au tala. Ai aulo ina tala noa foi seistanga tau te nofo ma u whalongolongo le lei i ai. Ma mawhau le lei i le whao ngai no upu, wa lea tangata, po lalo no tā ua, ia te au. A lea se sa vali o lo momoli mai ai. Tā ua fo le sa vali, nei tangata lana u te whaalua ina, sa au moli mau ai. E peo le mele whai fo le nari, whasa le lau la tō ia.
O le a umatangata o le larolangi ma Samoa ba. Matangata o la lau le toe o i le aonga ma le valea. Tau whalongolongo fo i ai. Na toe la ngā aila ia le sunga e Mussolini whalupenga mangele. Mai Malaysia, vai le mea o loo. Ai tau malele mai ai, mga lue ai. Ia le nei fo i tamali. Ia wana la fo ia le upu o Canada i le fionga le mai tai pāremia. O le tele o le whawhita au lo tūlei mai o na ele lama le aonga. Ele i uma le aonga le sa whapito. Ele iso na whailonga. Se utou silasila la iai. Ele matau ti au. Ai, tu atu i le tamale o sai, a e whamaila na tala. E tolu ato whala iai. O le tō wha tu le epa. O le tō wha ta tala. O le tō wha fia me. O le tō wha nofo nofo. Ai o le tō wha ala auli. O le tō wha pepelo. Ia. O na wha mai atu ele i nā o nātala. A le walongo mai a. O lo iai le lapata inga mai le Auckland Water Care, or the New Zealand Water Care. Iai i le whawhita auli o le a whia ngai ma au ki landi. I se teimi le otoe ma mau i le tausanga le nei amata atu le masina fau. Ona ore uti o le swavai. Mai ua lapata ia i tātou. Le whaasau ina o le swavai. E le ngata i tolu o tātou ainga. O le paipa i whawha mai o le ainga. O le paipa i loufa le whainga luenga. So se teimi tātou te whaonga i nai le swavai. Ia whaonga whaatatau. Ina ia sefe le swavai. Mo le ngata o i tātou a oisi fo i tangata. Ia, o le lapata inga tāwu o le nā leo ua maua mai, ua wha leo atu mai. Ina ia lo whangia. O tātou mātua. O tātou e whaia le whaateta inga le lei le nā. E i le upu e masani o na tātou whaia pe au o ina poto Samoa. Ia pa o se whaalapu putonga fo i tō tele. Ai, e te tau na lapata ia tangata uma. O whea tu o le toilet. Whea tu o le bathroom. O whea iei le suavai. O whea iei ia le whale le tau o tinamata mai tai. Whapena fo i le tu paoli. O whea le exit e ulu whale ei pe a o ina. O so whai i se whale lave whale natura. Pa o se mu, pa o se mafuie, pa o ni lo longa mani tawhenga. These are housekeeping rules. O tātou foi matua, e whaia housekeeping rules na. E whailo ai a tātou whanau. A whaia tā ua, le whaio ni tustu singa fo i lea. Ini signs matu ulunga le wall, ave o e whapi i le whale le tā ua, tu lau le whafunga mai le tunu. E apa ave o le shower, ave i lunga le sink. Ina ia wha manatu ai pēr ia i tātou. Mā tātou whanau. O le sini au tū lea. Ina ia tātou whaai te ete ma wha pele le whaonga ina o le sua mai. O leo wa longo ma mau mai i tātou. Le New Zealand and Auckland Water Care. E rea na o i tātou la leo o la pita i ele mea lea. Wha pe nā fo i tangata lau tele uma o le a ai tele i au ki lati. Whailo tātou sao i matau. La pata i a tātou whanau. A e whaafonga o le angaso. Wha le tonu le tau. O mai le tau malulu. Sioki le tātou suavai. O ia e alufa fulu lau ka wale. Whafokosol whanga au.
These simple things, my dear brothers and sisters and ladies and gentlemen, they are a warning to us to warn others and our children and our family members. Please save the water. Ili whapeo la fia ingunga e ngofungofore e ngā whamau la ingore. Fia ingu. A o le whao ngā se o le suawai I mea ele mana umi ai. O le mea tā ua le nā. Lea ua momoli atu ai le sa vali leia fiafi. Tātou o e momoli oi le fale, ka fifia le sunga ya Victor Mafano. Yo, taxi driver, won't you take us for a ride? Here comes Victor and Fano, so fasten your seatbelts and let's ride. Gather, overload dice, I see the man on low man, and so go by. Taxi driver, overload dice, take it easy, have it honest, slow, if you go, I'm supposed. Omol pakala pola amai le onga Wusue sanga taxi aluai Sua wala au what you always twist my e Lenge taxi kukua le au la kapi I wake up feel like wuku ple fa lave lave Wapa foi le va fia lui le fale Wuki fa chi o ki fa mai la isa vali shalo taxi stand in the market Taxi gather overload dice I see the man on low man I so go by Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Loso suma taxi driver, awa ete ona. Liso ifua o tangata ua yo lima. Se tu ulo mimita bero, masi tene epa icy file, le fatali mai le fale. Awar so only si ele ta o au pa, se sene ite iwa eo so atia ila tabale. Mapa I love you, okas fatinga talinga with the beep beep. And the boo boo Taxi driver, overload dice. I see the man on low man, I so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Yo, all the for you was a total rule out transportation. Was shaky at all on the young figuration. It drop or ta ile, falling my emo one, you lay out, say one. Almost it never for a bit of satine and what it is a sour for figuration. Lali Sabrino, look like I'm your people. Jima Walloy, Willie, I need your need for. Overload dice. I see the man on low man, I so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi driver, take me for a ride. You better open your bang and sing me a lava. You better check your podcast, ain't no stopper. Taxi driver, take me for a ride. If you're there, you remember live, my family mole ka usa o me pasesi. Overload dice. I see the man on low man, I so go by. Taxi driver. Overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi driver, overload dice. I see the man on low man, I so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi driver, overload dice. I see the man on low man, I so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Got enough entertainment.
your boy Dougie. Jorik. Seki mai fika sola sa usiva suma sa uia tau. Ele mafa e se isi na tua e se lolo foi o uso. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. It's the born again. Yeah, here we go again. We gonna do it like we did it, how we did it then. So come and bring your friends, and let's all have a glance of all them beautiful cars, so let's make plans. If you win a whips, then it's money for y'all. I swear that show that will go on for the rest of the month. Yeah, we got lights, yeah, we got sounds, and if you don't cover your easy, we'll keep them. I take it to the clubs, man. Ha. Then I take it to the house, man. 180 on the freeway, then she told she want a freeway. Car is laughing, it's the same as 65 was it from heaven, let go. Seki mai fika sola sa usiva suma sa uia tau. Ele mafa e se isi na tua e se lolo foi o uso. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Born again. Yeah, ua whaafia fia. Makoke maafuka kumi au se kāria. Ka lapu ka awalenga ua e iloa. Lea uso mai le ongo walu lima Samoa. Eva man musika, whaaseki mai e au fika. Ai se kuso mai os omu, se whai o komu. Suiura wali suli skari e peo skengi afkasi. Whaile mai ka kusa e whake ki e rau ala. Mo ke li rau o kulongo, whai mai ka koukongo. O ke rege a kuua i pea, sino mai pea o e rasta. O kāronga whaari kāringi, ai whaasale vesi. Play my Lola rhyme, I say Eva come myself side. Seki mai fika sola sa usiva suma sa uia tau. Ele mafa e se isi na tua e se lolo foi o uso. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Yeah, le born again club, fe mai o uso. Ole ai ngai kasi foi ole loko. O mafukanga, mafiafianga. A ole right i e seki ai kama. Faile le lau mo fofa a maulo fusi pa'u. Fa'asa vili vili kama ole manu. Taxi peloli, holen pe vengi. Ai se i milo milo la upiki apu. Tuma mai le peis, wa uma se mangaku. Se ole bona ke ne fai ma le faku. Eva mai so okay, me umai okay. Ai pa mai skali mo makongi e bona again. Seki mai fika sola sa usiva suma sa uia tau. Ele mafa e se isi na tua e se lolo foi o uso. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Seki mai fika sola sa usiva suma sa uia tau. Ele mafa e se isi na tua e se lolo foi o uso. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Na e whai mai o whainga tale ni o langa. It take me all my talana.
da, the siufonga matango fio te mai tai Samantha Hofeni Aki. Ia, whanofi maria e fōi ia le anga i atu i maunta malawa i le nei fōi ia fiafi. Ia, ma le wha mui moe fōi. Ia, o le a e saunga le mu, tā te o lawe momoli o i le tō whale. Ai, whailo ia te o le whongati o le na whaua e mai le Faiva o tau tai i le fiafi nei. E ala, e ame le whai e losa u waisu. O lea o tau nui whanua mo se umai whanua le whaa tamaso ali inga i lea i le ngā tei whale
a le sunga i le li tau tai fui ava tuyoti. E fi aila se ia fresh ka wai o le malauli ia whapena fo i ma le snapper. Au ke alula ma le whai lewe me ngā maua i fwana nei. Pala au lo le tau tai le te mile nei. I le o lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu walu. Toi whaafonga lu Maryland na. O lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu walu. Wala au ia i le te mile nei o ke aluak foi o wafe fora iai. I le mātou a inga o tau tai. Wa tasi le nawa e ngā tāvua le ua anga iai. Lau i se fei fasi a maa oi. Una tua fo e maua meo le kula i a se lauta la, kula i a lua se lauta la, kula i a tolu se lauta la. Ta a fai o e tau fo malanga. Ma ave sau kula i a fo le i Samoa, e te i fo i Samoa e lea kule a mai o lako longo, ma lako ponge, a lua ko malau snapper mau mea le kauai i nei. Ia ma lori i tau tai, le sunga le toina, ia fui ava tuioti, ia ma le au waa, le fo i vaenga le fiafi. Anono winga la e kali le leida o le kaimi o taunu ua le fale. Fresh snapper, a le vai amare masima mara ki polo ia umalo. Le eva la umitanga te le telefon me sa vese fa mole mole ngu me la tutai. Le na, fui ava tuioti i le o lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu valu. Wala au iai i le temile nei. Ona, o maila i leo lau tale le mata apulea. Ta ua. Po lea, malea, le molu sui fua maloloina. Ola maloloina, ola fifia. Ata e. Ma po mailo vai malia i mailo solo. Ta ua tele. Lewa o mai ia le tau malulu. Ia ngase fo ia saule malulu ia ma au mai. O le kale. Ia whapena fo i le tau le lava o lau manga wa sila. Ia whapena fo i ngase o le nunu. Ka mo le gout. Arthritis. Ta ua. Le maua o sau vai. Ia so-soni ia te oi. Ma le tua foi. O le te le lava o mai e mawai i tātou le tino. E mafua mai o ngase e whatupu e meo mea ai. Me ai mawainu ma mea whapena e halwatu i tono le tino. A le lava la le malosi o lau immune system. Ia ke whapepe ngā koe ama e uma koe ia. Wai se vai o leola. O le to mai whaana mua. Indigenous knowledge from our older and the elderly generation many years ago. Lea lava o lo o au ngā lava. E tele no tātou le lopo a kako fuala au ia ingo a wamela i kukong. A vai whal nā tura na whatino mai o tātou au ngā tamai le tele o tausanga o mawai. Lea la e ola i tu o le fale, o le makalafi, o le ava iku. Ia lena, ia maisi mau meo o fua senga e makua kui uma makipi ai whaingo ka maki. Ia le, vai so vai anga i o Nuberas Fulma le tolu Lappington Road, i lai o Tara, i le mauta o le whionga i le saoli i atuala tau wā tau pa utino, i au malwhalitua i a peka whafte i atu o walu tau sanga talu na taunu umari tātou vai. Ia o no whanga lava le nā o lea ua sulufa i ei i a tangata e mai ele lātou vai. Whafte i tiri lava. Tuala malwhalitua i a peka. Ia se e mai leisi a tātou whale lo le maketi le lua sifurma le lua Templeton Place. I nai Glendon i Manurewa. Ia lo i eile tua fine ia Maria Nive, ia maleta mai ta i o Marita sa wanga whafte i tili atu, anga lei le atu luu, ia male whaanga ina fo i o lo rua mauta, o sulu wha i atu i eita ngata mo le tātou vai. Me milo mai i tolu o le onga tolu ngale mu, o le taulanga whaatau i Mangere Town Centre, le Tasi Market, lo i ai ia whaolatane, whaolatane, ia, whapea fo i le sunga le whawhengainga, Reverend Larry Tupai Lavea,
Ia, anga i ane i ai. Telefo i tau mafa mai Samoa, maka tātou oloa, tau lima. Ia, o le amwhai o na whasosoni ai i a te oe. Ia, ma ave fo i masau ponga ma mboe, ma kalo mai Samoa, le whai mai Samoa. Ia, ma isi o loa. Tā walunga o le tātou marketi e ta o le Grand Market i nai au kilani sifo. Alo iai le li o Wahed, malona ainga. I le numero tasi, Triangle Road i West Auckland. Ia, o le uto e lusifu mal fabi nu te ona tale o le tu la e fitu. O le uto o lautou ave pasi mo le va moe. I le afia finei, o le afionga ia teitu ta loto ta leni. Fatalo fa pito e lo tua Filipele. Ia te o papali i tele la tafale Maryland Lavea. Ia o fa longo mai fo. Ia mataputapua i mai. I le itulangi West Auckland. Tarsia ia. O le manosi, mo le anga leo le tua. Ia, whapena, no toi whawhoisi ai, ia le manosi. Pero tō whawhonga mai i la son nafi, i le tōtele o i la tau o leo, o momoli nei, i le whatutua i le tua Samoa o tasi. Tōtolo isi na momoli ana le la whaupopo, i le sui o Sato Paitea. Fast rep, asiata tua CV setu, o le whaamasino, male pelestene lango o le whaamasinonga o whanua maswafa, Lands and Title Court. O le ua umo na momoli le sui o le wa au fonti, le fionga le ngawhatasi ia fui maono, tui, vaitolo o fuia. Momoli le sui o le fast, mo le itu malo sa nganga le dua, o le sunga ia tui sa mau, Fata Ryan Schuster. Momoli le sui o le vaisingano lua, momoli foi le sui o asafata lua, momoli le sui o ana lofi numero 4, momoli le sui o vaibonga numero tasi, momoli foi le sui tamaitai o le vaibonga numero 4. Ia, papopo imba isi sui e luato foi tai au. Ia, o le tahua le na. O tō sila fo iai. Tā penanga mamao le nā le whatutua i le tō Samoa o tasi. O le asava vali fo ia au malu manongi o le lolo e peo na whaia i le lua fe lua sifurma le tasi. A le tala na whaia e tu le epa malatu vaiana. Nofo mai pe nā e wha le vela mai a tātou no foa. I se meo le ao i fua i tua. Wa lava tātou ngā luenga i e tau tala mai. Lava ngā ruenga tau tala mai. Ia, le nā. O le tā ua le nā. O le tā pena. O vai o le scout moto lava le nā. O le autu o le vaenga o tei tama. Mai lava i le tala whaasola pito i le teimi na whaatula i ai i le scout boys. O le nā. Be prepared. Ia le toi whaifui la, ia leo nisi excuses. Ia tau walunga atuai, awa o le asolua se furu ma leono. O le masina le nei, toi lua vai aso. Ia o na whaatula i lola, ia lea o le whaamsinonga. O su e ngā tala. Pe ia ini mea whaitino. E whaamaoni ai mō rianga ua whaia whaasanga le sunga lauti. Ma o le taimi fo lea, e te taua i loa o na tū lai mai le fionga le te maitai a mulipola ana rosa. Tu te loa i se aia leiona tū lai mai i le fionga i a mulipola ana rosa. Leanga fo i o ia. O ia, o le ua se e nei e whaatino i a ona tiute, whaapale mene o le sui whipule, o le i tū malo. A o ia foi, e ona ia le company, o le Western Union. Yeah. Ma o i foi,
Le masalomia, na lafo atu ai ia tupe. Le ta usei nai le ngō lauli, whapea o ia tu ua ia. Ia se tangata, na lafo mai ei tupe, e mana tua, o le page fo ia le tangata levalea. Na ia nofo matusi mai ei lunga. Awa o le tā ua lea, o le mata upu lea. Le ai se wha maumaunga e le maua, i le aso ma le taimi na lafo mai ai le tupe mai le tangata mai au se talia. A o ai tangata na lātou talaina le tupe le itua. Who was the sender of that money? And who was the receiver on this end of this interaction or this transaction? Yo. Au mai uma ilunga mulipola, reo o whaalonga atu, wa alulu te mai tai o le asa ili atoa. Yo. Wa i seisi o lau au whainga aluanga nei te whu atu nis tangata prai pa matau mawhai e a fo i e titina ese wha maumaunga. Le aso, ma le teimi na mai e le tupe, lafo mai e Australia, le tangata na lafo mai ai. Who is the sender? Ma tangata na watu e tala mai le tupe le nai le ofisa le Western Union. Bingo! Maua i roi nā ma le tangata. Tātou te talo i le whamsinonga. Le alo atu ne iai le asolua sifuru ma le ono. Ia ai o le masina o uni, le atu la i ele te maita i o lise, e tali i ona mōlianga e pei ona au maia. Tasi fo i lea whamsinonga ma tautia. Awa o la utala lea o le a ave atu. I tuainga whamsinonga whapenei. O le a tū ai le tangata e pui lona te malianga. E le to iai se me to e lilo i le lo, i le mea o lo iai le tau whaitangi au e ma le lili vau nifo. Lisa is going to stand at her grounds and defend herself and produce those physical evidence. Alona winga. A whai o le atu maul, le whatu tua, ma le wha maoni, ma ua te mau, evidence years and physical evidence. Lisa is going to stand her grounds and tell the truth. Anybody else is going to tell their story and their bits and pieces of the trial. But let's wait and see. Le tātou nofo ma whaatalitali. Ma wa ai i ai, a wa le ai o matau langi whameo, i o le a mawai le unga o le tangata, o le a mawai le tangata, i o le a mawai. I o le a mawai. Io. O i o le a mawai. Io na o foi la, i o le maa le whi e ma, Io. Ma o kafi solo mea whapengi i o le mea le whi Kafi solo lunga i o longa urul. I le mea le angare i sumurenga whai e. Ia alofa mai le tua. Vai lo tusa so tātou manuia. Anga leile atua le rei e fiafi. I le whetalo loa i o le atunu. Ai mai se i la tau anga i atu le sifi pō. Ina ia mātala. Ioi, a pele masingi au ke kanga fo e lokele le masingi. Alu fu, we pe o le mele insingia fo, le qualified insingia ke alu e loka, pos electrician. Ai lako e si pakai molo. E si pakai nga. Malo loka oko le ki le alam fo le moi e vili le mele insingia sa awa sa we lokele afi. E mkwa malo loa, o e mawhaila o lunch. Yeah. Because for sure you won't have that in part of your job description. Ele o ia I o le whaamtalanga mai o tiute maumtafa ioi
I le ngaluenga. O mea ie a fiai. Ngalo ngofongofong vavai, mea sa ulungo le fuspa. Alo kanga fuera ngaluenga, ale ingingia. Ia, ale mo kuero lima vidia, ilo lima peo e ke si pakai, pola, ona le mana ia leo le tau ungo lau ngaluenga le po. Ia, ai mo i la tau o fia whelo i pe ale a tau sa vea, ma watu ia la auto vai, ma kako kali e fo, ma whakalofa, kisi ma fusi. Wala au le o lua tasi, lua iwa wha fitu iwa lua fitu, o lua tasi, lua iwa wha fitu iwa lua fitu, o te o atu. Ia watu la wait, whatalofa i le oso ia o Feni, ia malana mana mea ia Rosie I ina, ia manai i o matua o si tuafina ia Rosie nai o ne hanga, ia lofa tele mo o lua ma le ainga, ia mese fo nai matua o lo whafonga mai, ai se vai le to ina ma le matua. Wala au le telefonia le atau se vea, o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O le tātou o e tāle pese le atau se vea, masani ai. Ia, tātou te tau ma vai e fo I le leia fiafi, ia manuia tele e malo longa le po, o tali ngā sua, ia wha pia fo iosi ngā taulanga. Ona ua pau o se mea, ua au mawhaia, ma mau e le leia fiafi. O le sau molia lea e momoli mo oe, lo usoe sau ia, soifua ma ia manuia. Whamangalo se leo o le au ona. Whelua I lea soa tai ao. Ma le tātou pola kalame o le malu I fale, ma le tamaitai ia e mele palamo ia whapea fo inisi o ana malo. Well, folks, that's it for me. Thank you so much for your kind attention and your kind observation, your lovely messages and your comments. I will see you right back here tomorrow, same place, same time, at 4 p.m. Right here on Radio Samoa 1593 AM in Auckland, New Zealand. And via tele auto ilungo le tatou Facebook page, pa peo fo mo le tatou YouTube channel. So fu mo emanuia. Paloi mata Fetilo fa isono Wale tawa ilona loto Eu sou sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Wapu mai le paono Le wha amalu lea ua e laina Ia wha amali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu sou